سلام كمي تخونو كما ياللخم تارا حمد اللخم يي حراي كم تلو كان قاعد حان مصخنا حبش اديوكيشن حوات لومي خمزي ابتلع التري وزلخم ناي ريبابليكان نسلس سمعت زغصله اب ناي ريبابليكان ناشونال كونفكشن سنتر بالت اخيباني روم بعلاوي ني ترامب نومينيت مقبار وكيل ناي ترامب وكيل ناي ريبابليكان مقبار مالتيو كومون علاوي فايس بريزيدنت ممراጽ استاذ زمالي نيرو سو نسلسه معلتي قصيرو تغداي ابو እቲ ንሰለስተ መዓልቲ ዝቐፀለ ፅሙቕ ኣቢልና ንእሽተይ ክነቕርቦ ኢና ስፔሻሊ ንዓና ዘገድሰና እንታይ እዩ እቲ ናይ መፃኢ ዝበሃል ትራምፕ as a president ክኸውን ናይ ሪፐብሊካን ወኪሉ ተመሪፅሎ ብዕላዊ ኣክሰፕት ገይርዎ ጄዲ ቬንስ ከዓ as vice president ናቱ ክኸውን ዕላዊ ተቐቢልዎ ናይ ክልቲኦም ስፒች ክሰምዕዎ ግዜ ተረኺብኩም ኣላበት ናይ ክልቲኦም ስፒች ናይ ብሓቂ very strong ዝኾነ ስፒች ወይ ከዓ እቲ ዝነበረ ዘቕረብዎ እዩ ነይሩ ሶ ናብኡ ኢና ክንመፅእ ቅድሙ ኣብዚ እንታይ ዳ ዲሞክራቲክ ረሲዕካዮም ደስ በለካ ይትብሉን ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ነፅበ ኣለና ፕሬዚደንት ባይደን I think so ፕሬዚደንት ባይደን ተቐቢልዎ ጠጠው ንኸብል እቲ ውድድር ክልተ ነገር እዩ ኢሉ ዘሎ ፀገም ኣይኮነን ጠጠው ከብል ይኽእል ዝዓይነቱ ሕራይ ዝብል ፖዚቲቭ ወይ ከዓ ኣውንታዊ መልሲ ተረኺብሎ ኩሎም እዮም ኢሎም በዓል ኣባማ በል ናንሲ ፔሎሲ በል ኩሎም ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ንፅበ ኣለና ባይ ሰንበት ኣኮርዲንግ ቱ ኒውስ ዘሎ ሲኤንኤን ይኹን ካልእ ብሰንበት ዕላዊ ክገብሩ ቅድሚ ኣጎስት ሓደ ቅድሚ ወርሒ 8 ዕለት ሓደ ዕላዊ ክገብሩ እንታይ ደኣ ኖ ካብ ኦፊስ ኣይክወፅእኒ ነተን ዘለዋ ኣዘ ፕሬዚደንት ክኸይደ ግን ነቲ ትፅቤት ወይ ከዓ ነቲ ውድድር ፀገም ኣይኮነን ዝኾነ ኖሚኔት ክገብሩ ማለት እዩ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ መደብ ከምዚ ካማላ ሃሪስ ክሕልፋ ንሱ ሪዛይን ክገብር ንሱ ጠጠው ክብል ካብ ስርሑ ራይድ ኣወይ ካማላ ሃሪስ ክትሓልፍ ንሳ ከም ፕሬዚደንት ክትከውን ንሳ ከዓ ንዓዓ ዝኸውን ቫይስ ፕሬዚደንት ክትመርፅ ሽዑ ንሳ ናብ ውድድር ክትቀርብ ነይሩ ሕጂ I don't think so ካማላ ሃሪስ ኣይተቐበላ ንሳ ባይደን so somehow another solution ይፊገር ኣውት ዝገብሩ ዘለዉ ኩሎም ቶም ዲሞክራቲክ ቶም ሃይ ኢንዲ ዝበሃሉ ብምልኦም እዮም ሕጂ ዝትይሉ ዘለዉ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ኮይኑ ተሪፉ ክሳብ ኣጎስት ሓደ ክንሰምዕ ኢና ማለት እዩ ንሱ ኣብ ኦፊስ ኣዘ ፕሬዚደንት ኮይኑ ክቅፅል እንደገና ካልእ ከም ኖሚኔትድ ኮይኑ ንትራምፕ ዲቤት ዝገብር ማለት እዩ ወርሒ 9 ዕለት 10 ኣለዎም እዚ እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ኩሉ ክንፅር እዩ ኣብ ሰሙን እዚ በቲ ኮይኑ ተሪፉ ግን ባይደን ምስ ትራምፕ ኣይከይድን እዩ ባይደን is okay slow down ከም ዝኾነ ማለት እዩ ሶ ሕጂ ዘለና ካብ ዲሞክራቲክ መን ከምፅኦም ወይ ከዓ መን ክመፅእ ክንሪኦ ኢና most probably ካማላ ሃሪስ ንፅበ ኣለና ግን ኣብ ምቅያር ድምፂ ሕማቅ ድምፂ የለን ደሱ ድምፂ ሕማቅ ኣሎ ድምፂ ኣይስማዕና ኣሎ ሮቤል like this is brain ኣብ why እስኪ ድምፂ ሕማቅ ኣሎ ዲስ ገሊእኩም say something alright ሓደ ድምፂ ሕማቅ እንተልዩ ንገሩኒ ኣሕዋት ፅቡቅ ኣሎ thank you so brain ብናትካ ቁርብ ሽግርካ ይኮን so ከተቃላ ናይ ዲሞክራቲክ በይና ርእስቲ በይና ሒዝና ክንመፅእ ኢና thank you so ዲሞክራቲክ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ክነግሩና እዮም ኮይኑ ተሪፉ ግን ባይደን ዳርጋ ተቐቢልዎ ሕጂ 100% ኣይኮነን ዘለና ዳርጋ ተቐቢልዎ ኩሎም እዮም ብምልኦም ንባዕሉ ኦባማ በል ናንሲ ፔሎሲ በል ኣዳም በል ኩሎም ቻክ ሹመር በል ኩሎም ቶም ዝለዓሉ ይዛረብ ዘለኹ እዚኦም ብምልኦም ፅቕጠት ገይሮምሉ ሂዝ ኦኬ ዳርጋ 65% ዲሞክራቲክ ኦባማ ትራምፕ እቲ ባይደን ክትብል የብልካን ክትወዳደር የብልካን ክሳብ ዝኾነ ሂ ሰይድ ኦኬ ሰሚዕዎም ኣሎ let's give them a minute ንሳተው ካልእ ወይስ ማለት እዩ ሕጂ ናብ መን ክንመፅእ ናብ ሪፐብሊካን ክንመፅእ my goodness let me say this ኣሕዋት እቲ ክልቲኡ ስፒች ብጣዕሚ ሰሚዐ ትማሊ ነይሩ ናይ ትራምፕ እንን ቅድሚ ትማሊ ከዓ ነይሩ ናይ ጄዲ ቬንስ ማለት እዩ this is strong like very strong I don't think so yeah I don't think so ነዞም ክልተ ቤት ዝገብር ወይ ከዓ ነዚኦም ክልተ እዚኦም ዝጠልብ ዲሞክራቲክ የብሎም ጠቅላላ ዝወዳደር የብሎም the way ዝዛረብዎ ዘለዉ the way strong ናቶም ዘምፅዎ ዘለዉ especially the youngest guy ጄዲ ወዲ 39 ዓመት you know what still 28 ፕሬዚደንት ኖሚኔት ንኸውን እዮም ሶፋር ዝብልዎ ዘለዉ
نعسر 28 سي مخنيا Trump is going to be done 4 عامد كيلو نعسر 28 كمان he's going to be the president. That's what they said Republican. So tell me that somehow democratic figure out ገይሮም እንድሕር ዝኾነ ጭው ዝብል እንተዘይም ጽዮም ሓደ young comedy ولكن sharp ዝኾነ ተዛራባይ no they're going to lose even not only this year هجت راح يكون كزارب ዘሎ ولا بزمت ترم كمان I don't see anybody still كمل مال الله خمص الله نفعات كمص لهم. By the way we have a great Eritrean guy from Colorado. He's so smart مالتي I don't know على نسون دحر مصكم maybe 32 عام ዝገብር እንበሳ ዝኾነ ኮንግረስማን ኣለና ኣብዚ brave ዝኾነ ሓደ መዓልቲ ብዛዕባ by the way ከም ዝየዳ ሓድናቱ ስፒች so somehow ገለ ነገር እንድሕራም ጽዮም ጥራሕም ነዚ ዲፌት ገብሮ ዝኽሉ so ናብቲ ናይ ትራምፕ ስፒች ግን ቅጽል ሕዋት ናይ JD ደሓንቀሲ ለ50 ናይት ቫይስ ፕሬዚደንት ግን very strong ከመይ ከም ዝነበረ ሃይላይት ንእሽተይ ክንዛረብ ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ From sea to shining sea, Detroit to Houston, New York to LA. There's pride in every American heart, and it's time we stand and say, قدمي ناومتوي نيف مجمرة ጊዜ ትማሊ ተዛሪቡ ካታ ናይ ፈተና ቅትለት ትገብረትሉ ንመጀመርያ ጊዜ ትማሊ ተዛሪቡ even though wala ሰለስቲ መዓልቲ ኣብቲ ናይ ሪፐብሊካን ናሽናል ሴንተር ኮንቬክሽን ሴንተር ዳ ኢምበርምበር ኣይተዛረበን ንመጀመርያ ትማሊ ተዛሪቡ so see the strongness ሕዋት እቲ ንሕና as a people ማለት ከመይ እቲ ኣክት ዝገብር ሓደ ሰብ like the way እቲ ኣብዛ ዓዲ እንታይ እዮም ዝብሉኻ ናብ ኢንተርቪው ክትከይድ ከለኻ ፋሻልናትካ ደጋዊ ኣላባብሳኻ ኣዘራርባኻ ኣካይዳኻ ኩሎም ዝዕዘቡኻ so how strong you are how fit ነቲ ስራሕ how fit በቃ ብኸምዚ ሕጂ look Trump the way it is look ኣብሳት ራእይዎ I have no idea ወዲ 78 ዓመት still ግን the way act ዝገብሮ ዘሎ ብዚ ራእይዎ ማለት እዩ and I won't forget the men who died who gave that right to me and I gladly stand up next to you and defend her still today cause there ain't no doubt I love this land God bless the USA እዚን ክልተ ወጽን ዝርወን ዘለኹም ዝን ቴሌፕሮምፕተር ዝበሃላ በዚአን እዮም ዘንብቡ ዝኾነ ፕሬዚደንት ማለት ኣብኡ እቲ ስክሪን ትዝብሎ ኩሉ ኣብኡ ጽሓፍሞ ዝኾነ ክኢላ ናይ ቴክኒሻን ከዓ ነቲ ጽሑፋት ከምዚ ሰለይ እንዳበለ ዝህቦም ዘንብባ so በዘን ክልቲአን ሳይድ ባይ ሳይድ ዘለዋ ዝኾነ ፕሬዚደንት ከም እንዳገበረ ዝርኢ ዘሎ በዚ ጽሑፍ ይዘንብብ it doesn't mean they speech by ከምዚ ካብ ርእሶም ገለ ስፒች ኣይኮነን ዝገብሮ ማለት እዩ ዘን ትሪወን ዘለኹም ጸለምቲ በአን እዮም ካልእ እዚ ፋየር ፋይተርስ መጽኡ ዘሎ ትሪኦ ዘለኹም እቲ ወዲ 50 ዓመት ኣብቲ ናይ ራሊ ተሃረሙ ወይ ከዓ ተጎድአ ሰብ እዩ ፋየር ፋይተርስ ስለ ዝነበረ ንዕኡ ከም ጊፍት ዳምጽሙሉ ኣብኡ ትራምፕ ከይዱ እውን ነብቲ ፍትኖ ይርኦ ቸክ ገብሮ ብዛዕባ ብዙሕ ተዛሪብሎ ካልእ ልዕሊ 6.2 ሚሊዮን ኾን ጎፋንድሚ ወጻኢ ተገይርዎ ተዋጽኦ ከም ዘሎን like hero ከም ዝኾነ እዮም ዝገልጹ ዘሎ you know ኣምላኽ ፈቂድዎ ንደቁ ንስድሩኡን ይሴቭ ገይሩ ማለት እዩ this is firefighter ስለዝነበረ ናቱ ተምሳሌ so እዚ ስፒች እዚ ዘርእየኩም ዘለኹ ኣነ ሕጂ ናይ 15 ደቂቃ ሳመሪ ዘርእየኩም ዘለኹም ብዓቢ ሰዓት ፈርኣን እዮም ከይዶም እቲ ሰዓት so if you want to just full speech ተርእየኩም ብዛዕባ እንተ enjoy ትገብሮ ብእውነት ብለኩም ኣለኹ just something ትምሃርኻ it doesn't mean كل زبلو دغفو ወይ كل زبلو فتو ማለት አይኮን እቲ the way he talks አዘራርቦም አባህሎም አተዓላልቦም ሲ ብዙሕ ነገር ትምህርት ሎ so ሰዓትን ፍርአን እዩ ትስፒች ነሩ እዚ 15 ደቂቃ ግን ናይ ብሉምበርግ ሳመር ክገብር ኣነ ካል ናይ ባዕለይ ዝሓስቦ ነጥቃ ኣሎ እሲና ከድ ማለት this is almost 15-16 ነጥስ ማለት next to you defend her still today but there ain't no doubt I love this land God bless
4 months from now, we will have an incredible victory, and we will begin the 4 greatest years in the history of our country. Together. ከምቲ ኣቀድመ ዝበልኩኹም ላይክ እዚ ሃይላይት ሳመሪ ዝኾነ ይሕዋት ኣጀማምሩ ፅቡቅ ነሩ ካሊእ ነሩ ብዙሕ ነገር እዩ ዘለዎ ስለዚ ነዚ ሃይላይት ጥራሕና ክንወስድ ማለት እዩ ላይክ ድሕሪ 4 ወርሒ ካብ ዘለናይ ሰዓት ኣብ ዋይት ሃውስ ከኣቱ ምዃነ እዩ ዝብላና ዘሎ so let's see. We will launch a new era of safety, prosperity, and freedom for citizens of every race, religion, color, and creed. The discord and division in our society must be healed. We must heal it quickly. As Americans, we are bound together by a single fate and a shared destiny. We rise together or we fall apart. I am running to be president for all of America, not half of America, because there is no victory in winning for half of America. So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. Thank you. ካብ ኩሉ ስቴታት ተወኪሎም ኣብኡ 3 መዓልቲ ዝቐነየ ከም ዝበልኩ ቀዲመ ካብ ኩሉ ስቴታት ተወኪሎም ከደም እናቶም ስፒች ኣቕሪቦም ስለዚ ኖሚኔት ገርናዮ ትራምፕ ዝብል ነይሩ ስለዚ ኦፊሻሊ ዕላዊ ትማሊ ልክዕ ናይ ምሸት እቲ ኖሚኔት በቃ እቲ ወኪል ናይ ሪፐብሊካን ከም ዝኾኑ ተቐቢለ ይብል ኣሎ ኣይኖ ሰርሖ ነይሩ እንዲ ቅድሚ ዲቤተር ገይሩ እንዲ ገለመለ መዓት እዩ ዘሎ somehow እቲ ገለ complicated ዝኾነ ነገር ኣሎ ዘይርዳእካ ግን yes this is how works ማለት እዩ ትማሊ ብዕሊ ያ ተቐቢልዎ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ደስ ዝብል ነጥብታት ዛረብ ዘሎ ሕዋት ኣብ ራእይዎ we been divided ሓቂ መም ተኸፋፊልና ኢና ዘለና you know the whole world ማለት not only USA ማለት US ሓንቲ ካብተን መሰረት ክሳብ ዝኾነት Republican and Democratic ተጋማሚዕ left and right ኮይኑ ዘሎ ብሰዓት እዚ ተሓደነ ናይ ባዕሉ ከምጽ ይደሊ ተሓደነ ናይ ባዕሉ ከምጽ ይደሊ so እዚ divide እዚ ምምቃል እዚ ምክፋል እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኣነ ተመሪጽ ክምረጽ ከኣትየ ንኹሉ በሓደ ክብሎ ዝብል ዘሎ everybody says ዝኾነ president ከም ዝብል it's good to call for together ጽቡቕ ነገር ግን እንታይ እቲ ጽቡቕ ዘብሎ about 93% ይኾኑ ጸለምቲ ንባይደን የመሪጾም ዘሎ ስለዚ ህጂ they are shifting people not Trump ማለት I have no idea እቲ ዘምጾ ዘሎ ቃል ንባዕሉ እዚ attention ተገብረ እዚ ናይ ባዕሉ እዚ ናይ ማህረምቲ እዚ ናይ ጥይት ናይ መጉዳእቲ this kills everything እታ ስፒች ተሰምዖታ ሰዓት ምፍራን ኣብኡ ዘምጾ ቃላት ነቲ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ይመጠሎ ብጣዕሚ ህጂ ብዝናቡ ይዝክር ሎሚ መሃለኹን ጣጥይት እኮ ከምዚ ያ ኳረር ኢንች እኮ ያ ኸይዳን ህጂ እቲ ህዝቢ እንታይ ኾነሉ ኣብ ስምዒት ይእትወሎ this is the way he speak ኣብዚኣ I so smart ማለት እዩ ኣቀራርቡ so people's are attention ህጂ moving forward now ማለት እዩ Let me begin this evening by expressing my gratitude to the American people for your outpouring of love and support following the assassination attempt at my rally on Saturday. As you already know, the assassin's bullet came within a quarter of an inch of taking my life. So many people have asked me, what happened? Tell us what happened, please. And therefore, I will tell you exactly what happened. And you'll never hear it from me a second time because it's actually too painful to tell. Well, yeah, እንታይ ኣይኮይኑ እንታይ ይጋጢሙካ ማለት everybody knows I know tweet መጽያ በሲዓ ዝኑ ማለት ስለዚ እንታይ ዓይነት ፊል ተሰሚዑካ ተዛረበሉ ዝዓይነቱ መልእኽቲ ሕዋት ራእይዎ tension ራእይዎ like the message yeah quarter of inch ተሪፋን ህይወተይ ንኸተሕልፍ ክነግረኩም ይኽእል ህጂ ምንጋር ጥራይ ኮነን ውን it's very painful ንኽተዛረበሉ ኣዝዩ ዝዓይነቱ ህጂ ነቲ ህዝቢ እንታይ ገብረሎ ከምዚ like he's taking the people's what the way slow talk about to maas high gobro to dum maas low gobro to dum look this so I just want while zindar ananda ta'azzabna you know yeah we have to learn khamalit kullu shay memhar almaslaylan kabki ila khab kabahan la'al zkhona sab kit mahar tsubuqi so net tensions gobro zalana sabra I the way he speak to maasi auz gobro to dum maasi low gobro ndegana nta ikhasar zallo khabam
It was a warm, beautiful day in the early evening in Butler Township in the great Commonwealth of Pennsylvania. Music was loudly playing, and the campaign was doing really well. I went to the stage, and the crowd was cheering wildly. Everybody was happy. I began speaking very strongly, powerfully, and happily because I was discussing the great job my administration did on immigration at the southern border. We were very proud of it. Well, let's summarize this. Okay. ኣብቲ ራሊ ኣብቲ ዝነበረ ፅቡቅ ሙቐት ነይርዎ ፅቡቅ ሙዚቃ ጌርኩም ኣቀራርባ ጌርኩምሉ ላይክ ሓይሊ ዘለዎ ኢነርጂ ዘለዎ ነይሩ ዋላ ኣነ ክዛረብ ኩሉካ ፓወር ነይርኒ ሓይሊ ነይርኒ ኢነርጂ ነይርኒ ብሙሉእ እቲ ዝመፅእ ነበረ ኣቀራርባ ባህላ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ነቲ መያስ ዝነበረ ናህና ከመይ ነይሩ ና ኢሚግሬሽን ይዛረብ ዘሎ ኣሕዋት ሞስትሊ ፎካስ ኣብቲ ናይ ኢሚግሬሽን ናታ ርእስተይ ማለት እዩ ብዙሕ ኣለኒ ብዛዕባ ክንዛረብና ንሓን ኣነ ከመይ ገይሮም እዚ ዘሎ ምሕደራን ኣብቲ ናይ ኢሚግሬሽን ከም ዘበላሽዎ ኣብ እሳ ይዛረብ ነይሩ ተቃል ንሳ ይዛረብ ነይሩ ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ሕይወት ሜን ፎካስ ዝገብረለን ዘሎ ትራምፕ ኢሚግሬሽን ኢንፍሌሽን ኣብ ኢሚግሬሽን ናብ ቁጠባን ኣብዚ ዓብይ ኣርእስቲ ናቱ እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ የዛረብ ነይረ እዩ ዝብል ዘሎ ኣባይ ከሎ እንታይ ነይሩ ኣብዚ ምሕደራ ናይ ባይደን ኮይኑካ እንታይ ኣሎ ንዝብል እንዳገለጽ ከለኹ እየ ሕጂ ነቲ ሰብ ይስሕቦ ዘሎ look this. Behind me and to the right was a large screen that was displaying a chart of border crossings under my leadership. The numbers were absolutely amazing. In order to see the chart, I started to, like this, turn to my right. So, ኣብ ግዜ ናተይ ዝነበረ ቻርት ቦርድ ነይርዎ ኣብቲ ስፔች ገብሩ ከሎ ክንደይ ይኾኑ ሰባት ቦርደር ጥሒሶም መፅኦም እንደገና ምስ ይወዳድርዎ እዮም ባላንስ ኣውት እዮም ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ ነቲ ቻርት ዝነበረ ክርኢ ሌፍት ገይረ ናብዚ ንየማን ገፀ እዩ ዘሎ so that is the issue ማለት እዩ by the way እንኳ ኣምላኽ ኣውፅኦኻ ትብል ምክንያቱ look this ኣሕዋት ከምዚኣ ተዝነብር ነይሩ ተኺላ በዚ መፀት ማለት እዩ ታጥየት so he said like this that is save him like that like this he's so lucky straight as a ነይሩ ታጥይስ ከምዚኣ ተነብር ነይሩ okay ከምዚኣ ተዝነብር ነይሩ straight መፀት ማለት በዚኣ ትመጥ ነይራ so I think so ከምዚ ምባሉ ጥራሕ ጨሊፋ ኸይዳ ከምዚ like you know ከምዚ ላ መፀት ማኣቶት በሲዓ መኸረት ማለት እዩ ከምዚ ምባሉ ለነፍስኻ ከምዚ ምባልካስ ናብዚ ሸጢፋ ኸይዳ that a little make help us ማለት እዩ and was ready to begin a little bit further turn which I'm very lucky I didn't do when I heard a loud whizzing sound and felt something hit me really, really hard on my right ear. I said to myself, wow, what was that? It can only be a bullet. And moved my right hand to my ear, brought it down. My hand was covered with blood. Just absolutely blood all over the place. I immediately knew it was very serious, that we were under attack, and in one movement proceeded to drop to the ground. Bullets were continuing to fly as very brave Secret Service agents rushed to the stage, and they really did, they rushed to the stage. ያ እቲ ኩነታት እዩ ዝነግረና ዘሎ ኣሕዋት በቃ ራእይዎ ምስ ሃረመትኒ እዚ ብሉጥ ጥራይ ክኾን ኣለዎ ኢለ ተንበርኪኸ ወሪደ ሴክሬት ሰርቪስ መፂኦም ኣድሒኖምኒ እዩ ዘሎ ሶ ኩሉ እዩ ነይሩ ባይዘ ወዱ ኤሪክ ንባዕሉ ነቲ ዳይሬክተር ኦፍ ናይ ሴክሬት ሰርቪስ ክብል ኣለዎ ፋየር ክኸውን ኣለዎ ካብ ስርሑ ሃፍ ስቶፕ ብዙሕ ተዛሪብና ኣለና ምክንያቱ ከምኡ ከምኡ ናይ ነበረን ኤብሪ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ናሕሲዲ ናይ ገለ ዝኾነ ሰብሲ ክህሉ ነይርዎ ንባዕሎም ተም ስፔነርስ ተም ዩ ጠመቲ ብምሑድ ከይዶም ዝሰርሑ ማለት እዩ ወታደራዊ ክህልዎ ነይርዎ እዚ ዓይነት እዩ so this is all the people he's bringing so ከምዚ ኢሉ እዩ ዝመፅእ ዘሎ this is the way እዚኣ I'm glad he's safe thanks God ማለት እዩ no worst
موت كل شاعي مالتي زي أنا بعلا عباي تقمي أرخي وانا يترام مالت this is a big message and then a big intensive نهزبي كما يجيرو خمزة علي yeah so I'm نبركم بهوتي كم تزخون دحرب لك اللي حدا سبسي you're gonna listen لبخا خفيت كها السمع مالتي زي واو ذلك هوتنا نزارب بزعبا موتي زارب زلو so I swear it is so to me nobody هيجي مسيو نزو قداي ناي ترامب زغيرو أي مثلا I might be wrong جيجا خلوني خلي جيجا analyze خلوني خلي جن I don't think so أبساعد سمعت زي عليه خوينا أي مثلا مالتي look the picture حوات إتا سألي رأيوا تي دم داوت خلوني تحت خوينو this is the pain like this is really pain كأنزاي بتخكل كأنزاي so look this what they are doing مالتي These are great people at great risk, I will tell you, and pounced on top of me so that I would be protected. There was blood pouring everywhere, and yet in a certain way I felt very safe because I had God on my side. Yes, all right. So I like this. I like it. Honestly, kind of misconception near on night Trump abza halafe maybe probably comes he follows gobro zalhu follow I gobro min yera so thanks God is zalo God amlach safe gerni that's very important Steve beka khalas this is the way it is God bless America yeah Obama khul shaka mai God bless America thank you God bless America God bless everybody man God bless the world hiji amlach safe gerni wow أبز حلفة فيديو نيش تزاري بيني رحوات I know probably بزح تقطعكم هم I have no idea what's going on أبتي نهمنا تو نجر جن ترى أيوة سب تزاري مالتي قالوا ناي أسرة ما يرن بعلون تزاري بالله بزعبوس شرجر الله في فيسبوك so أملخ أو حسني In an age when our politics too often divide us, now is the time to remember that we are all fellow citizens. We are one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Yeah, حدا حزبنا أبتحت أملاخ just we are the same. Yeah, he's right. It's one nation under God. أبتحت أملاخ صار قلنا حدا يساعدات سلم كيح دخا هبتا مليو أي فلن زلو so this is good. So أبتا مجمرة رأيو نتي history نتي أجمع إن كم يجري على نيرو slow down كينو like وشت أوي emotional نيرو خمس نبورجن the wake up أفوات أتعالجن فري light نيرو رأيو نتي سب كم يجري سخو على نيرو كهجي ناتو strongness رأي وهجي كأزرار بونت خالي ملخ تحلف كلها like this. And we must not criminalize dissent or demonize political disagreement, which is what's been happening in our country lately at a level that nobody has ever seen before. In that spirit, the Democrat Party should immediately stop weaponizing the justice system and labeling their political opponent as an enemy of democracy. Especially since that is not true. In fact, I am the one saving democracy for the people of our country. I'm here tonight to lay out a vision for the whole nation. To every citizen, whether you're a young or old man or woman, Democrat, Republican, or independent, black or white, Asian or Hispanic, I extend to you a hand of loyalty and of friendship. Together we will lead America to new heights of greatness like the world has never seen before. I will end the illegal immigration crisis by closing our border and finishing. Yeah, كلمنا بتابور المتونا like you know unity نكون بحبار نكون سليم سعادة قوال وارتباعتها إيشيا وأفريقيا like did he say أفريقيا summer so كلنا بحنساب كنا أمريكان مرحيات دلوا so إذا كله yeah everybody إذا خنا سبت الزاربي بتعمل صبغ أرسي تكرر ما عليته نمن تايب تقندي مل اختي زم حلال في زلوا تمسج نسو ديمقراطيك بالاش يوم زنبرو أنا خعري جنا تابور المسينا لنا حواتنا بتاعنا immigration أنا أبغى مسينا لنا أبزيكنا لأن النت بتاعت كسب 10 حموش النت بتاعت نخلو نتي 200 ساعات وكا 9 من التزاربو كأو point أوز قبل كل نجن
نتا ناي بوردر يزارب زلو سو تي بوردر مالت تي زتحس زلو حزبي مصلي نشتي مستزارب دحن انا وكم الله عليه the wall, most of which I've already built. On the wall, we were dealing with a very difficult Congress. And I said, oh, that's okay. We won't go to Congress. I call it an invasion. We gave our military almost $800 billion. I said, I'm going to take a little of that money because this is an invasion. And we built, most of the wall is already built. And we built it through using the funds because what's better than that? We have to stop the invasion into our country that's killing hundreds of thousands of people a year. We're not going to let that happen. I will end every single international crisis that the current administration has created, including the ቅድሚና ኣብታ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ምእታውን ኣብታ ናይ እቱ ኢለ ኣብ ምስተመረፅኩ እዩ ዝብለኡ እቱ ኢለ ራይድ ኣወይ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ንገብሮ ነይሩ ጋይስ ናይ ትራምፕ መንደቕ ክገብር እየ ሰርሐ ገንዘብ ኣሎ ዋላ ኮንግረስ ዘይሕለፎ ሶ ሂ ሃዝ ኣቢሊቲ ولا نستطيع إذا كنا هجي فاينال بايدن وانت مليس وي نخسر خمس كليتهم كونغرس حلو فلي تباهيلو I know Republican أي سرح ولا أنا أمالتي نمنتاي they are playing a game مالتي حوات نمنتاي okay they want قدم هجي نيركان دخا 4 عامات كوين هجي مودات okay ناي بحباركم جنزب حلفو مو نت بوردر سكر كن قبرو حساب كل تشحن حاموش بيت سبات رايك أتو خمسة لهم أتي أبالو إلو هجي بزا مترشة دارجا ناي ترامب ستايل تتقيم so ريبابليكان اب سنت يكون ولا اب سنتر يكون ولا اب هاوس ايتقبلوا انت مسرح مالتي ابي نيركا هجت بزلها خنياتو مسج احوات تمل اختي السو ترامب عباي مل اختي انا عوخ تقمل لا زخلي هجي انت ايلو بتنا ايميجريشن بزح تزاريو سبيشال ابب زلخم عد تفلط تخونهم احوات بزحات سبيشال فنزويلا بيبلز مصيمالو هجنا عم تاي زبلهم زيوم كبت منجس بعلو كرايمز خون سباتي مسيد لنا زلو أبزي قال ولا عتقود له ولا 10 عامات بقوم كال بزح نجار سلا زلو so عندي بقول تايب زلو هجي the way I started the next day تم illegal immigrants بحالو تي حقاون زخونو deport خبري زلو so it doesn't mean deport كم نحنا كم حبشة كم إيرتران كيس كوساني حوات أبزي حوات دي so كيسنا نحنا asylum seekers we are a little different إن هنا بزحت اللهم ورد خون أخم ناي ترامب so ترامب قد مهجروا إنا كم مزيوكو نيريوكو so كمتس كله لك إذا immigration بمولو تطوع بالوقت so he know immigration أقدر اسمه خاني زاربي أنت عايز بلكا حقان immigration كانوا قتلنا عايز بالسوجي حقان بحجز موتو بأسايلم كذا ناي رفيجن بلو welcome corp بلو خالق السخسر حلي دلي everybody لابد مالتي we are in a woodder we are in a competition مالتي صباح نقول they know the future so انتايدا ازي بيزي حقي مصيخا نابزي ممصا اندغنا ابزي كاتزوم صلوا سبيشالي ابزي ساعات زي مصيوم زلو كباب 10 مليون هون حزبي مصيوم اب كلتور 3 ورحم ورك بيرميت رخبلو والله اوكي صقم نيرو مصيوم بوليتيكال اللي حركوين خر لو خفتشالو مالتي كينو ግን it is ግበር سنسرات أو أكايدا نحر زي الله خوينون كل خايز لكم أكا كل شيء عتنو بلينا بسخا ورقة زي بالكا ببوردر تحسكا مسخا كم إيرتراوي كم زخونة ولا أفريقيا أو خنسين نحراب زي مسخا أبزيد اللي مقتالي وخالدي خالدي بأسدي عقرقر نحراتيها بمولو نتنشن خاطر بلا شو ذا حوات so purposely بزعبا بنيزولا إزارب أبتي ناينوح ساعات فرق عند خده so yes قال 10 عامات كال عامات أتقل من لقيرهم على مالتي so لل أوزر له هجين انت خانوا له زياتهم زيهم سبات زياتهم تمنجسي كريمنال سردم نعانا فلي تخبالا شو الناس سردم that is their message so أو مزيهم كم نحنا خلي كم نخلو تي بوليس خرينا مسأتوي انت اي تي بوليس دحان ابديت እንዳገበርና ክንከይድና حبش education مستم كኢላታቱን ናይ ጠበቃታት ለወራቱን አሎ ሳተውን ካባናን ለዓል ዝፈልጡ حساب ዝኾኑ ንሳተውን ከጠናቀቁ እምነት ህዝቢ ወይውን ምስተቀየረውን ተቀይሩ ክብልኩም እምና ዘም ወረቀት ናይ ስራሕ ጥራይ ዘለኩም ሳይለምኩም ወይ ከዓ ኬስ ፋይል ጌርኩም ዘለኹም ማለት እዩ ሕጂ ካብ ሕጂ I need you guys ሕዋት ስጡም ምስቲ ናትኩም ጠበቃታት የድሊ صاحب education normal I'm not lawyers كنا نحنا just information كنا مصون خلنا حدش حق تمسي حدش حق مسيخ نبلكم نخلنا إزي in detail بتصنع غيره قلت أزهق لكن إتينا immigration تبعه مالتي so
እጅት ፐርፐስ በኸም ወትሪ ወደስ ይብለና ንሕና ከም ኒውስ ከም ሓበሬታ አኹም ትወስዱ ኋት doesn't mean we know this we don't know this ፋይናንስ ተሓትኩሞን አበሻ ድከስን ስለዝፈልጦ ክዛረብ ይኽእል ክገለጽ ይኽእል ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ካልእ ፖሊሲ ግን ከም ሓበሬታ ኢና ክንበኩም ትኽእል እምበር they have their own educated people ንዑ ዲዛይን ዝኾኑ ማለት እዩ so እጂ ካይልክምና ከውፃና ትራምፕ መፂ ጅስና አምራዊ ደንቢ just discourage ክንፈርህ የብልናን ብዙሑን ክንዳሃል የብልናን ሰናህና ከይዝ ወሳኒ ምናልባት ከም ታዓንተ በዝበልኳ as a nation ከም ህዝቢ ናህና መፅኦም ሓበሻ like you know ደቂ ኢስት አፍሪካ ኢትዮጵያውያን ንበሎም ተጋሩ ንበሎም ኤርትራውያን ንበሎም whatever ሶማላውያን ንበሎም ሱዳናውያን እንድሕር ገለ ነገር ገይሮም ነታ ኔሽን ነታ ከተማ ነታ ሃገር ብምሉእ የምፅልዋ ዝሕድሩላ ሓደ ሰብ ዋላ ይኹን እንድሕር like illegal ነገር ገይሩ ማለት እዩ so ኣብዚ ፎካስና በዚ አጋጣሚ እቶም መፅኹም ዘለኹ ብዙሓት መንእሰያት መፅኹም ኣለኹም please just do like ኣዝኹም ፍለጥዎ ሕጊ ፍለጥዎ እንታይ ትገብሩ ካ ክትፈልጡ ኣለኩም ሕጂ ጥይት ኣብ ዓንቀርያ ብሕልፊ ትራምፕ ስመፅእ ስና ትራምፕ is not Biden ትራምፕ is not Biden ማለት እዩ so ኩሉ ነገር ይቀየር ኣሕዋት ኢሚግሬሽን እንድሕር as a president መፅኡ ነቲ ናይ ኢሚግሬሽን ሓላፊ ዘለዎ ናቱ ይዛቱ ነቲ ናይ ጋለ ዘሎ ሓላፊ ናቱ ይዝቕየር ከምኡ እዮም እንዳኸዱ ዝኾኑ ሞስሊ so ብምሉእ ፖሊሲ ንናትካ ሲስተም እንዳቀየርካ ገለ ናይ ሓባር ዘድልዮ ፖሊሲ ኣሎ ገሊኻ as a president ኮይኑ ባዕሉ ክቅይሮ ዝኽእል ፖሊሲታት ኣሎ ማለት እዩ ዲፔንድ እዩ ስለዚ እታ ሕጊ ዝመፅእ ሽዑሲ ክልወጥ ምዃኑ ናይ ኢሚግሬሽን ካብ ዕለት 16 ወር ሓደ በሪና ማለት ኣብኡ ከለኹ ጥቕስ ከቢለ ሰሚያ ናታ ናይ ዌልካም ኮርፕስ እዚ ናይ ዌልካም ኮርፕ ክፀልወና ይኽእል ዶ ንዝብል ሕቶ ክፀልዎ ይኽእል እዩ ምክንያቱ as physical year ዝበሃል ከባቢ 150 ካብ 100,000 ክመፁ ዝብል ናይ ባይደን ተፈሪሙሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ክንድኡን ክመፁ ይከኣሉ ክሰፋ ክሳብ እጅ ተዘጋጀ ከባቢ 30,000 ጥራሕ ማዕተም ዘለው ክፀልዎ ይኽእል yes ክፀልዎ ይኽእል እንታይ ገይሮም ዝሓለፈ ትራምፕ ሲልኩም ካብ 100 ናይ ኦባማ ዝነበረ ናይ 100 ገለን 1000 ሰባት ከኣቱ ሕጋዋን ብረፊጂ ብገለ ዝነበረ ናብ 30,000 ቆሪጾ مقراط ناي ترامب يكونن 30,000 هنا يأتون يوم حوات تنامبري 150 زقبروا مسئم بعد ديمقراطيك نبلهم قال نمبر 150 هون هيتاين قبرنا نمبر كل شيء ستاتيكس مالتي نحر تماريسكم ريخهم سلازي حقاون نحر كم كان الساعة بالسلامات مسئل نحر عليها بوليتيكال عقبان نحر الليكا خوينو ويلكام كورب لها أبلاي جركا خالد لها أبلاي جركا يس كلهم يخلوا وخمتات يخلي AOR بحال حدش immigration سيس قال هجي مسؤولهم علينا عبنا كموتا يخلي كبلا يخلي جن the way نسخة تمسرح الله so the welcome كورب نبرها already the حقي implanted at you زي تقمون الله ني أسد أقامي نزخونه هتجنزب أيوة ما they need to save money هجي بزعبا جنزبي عبي تكرو ولا ترامبون بزعبو موري زارب أبنا economy مالتي أي تفنانسا for sure مالتي maybe نريع حبيرنا انتاجن نام قرب حقتات كتكاير تخليا قصرتات كاير خليو كال قرب لو تتعت كم تأخلي كينو جن أي تغيرني سفر أبز 6 شهور حزي أبز له هجينا عبنت كابزنا يزر 4 شهور 5 شهور حين بزحسب كأتيبا كاب إثيوبيا زود وسباتالو كاب ساوث أفريقيا كاب جيبسي أبسات زود كونتاكتس قبلنا له باي ذا واي أتيهم نتليهم but welcome كورب كونتاكت ورنا حبش education زخنا gift دالو لكم خلينا عفوا مالتي كونتاكت ورنا تمنا welcome كورب أتيهم تليهم so far so immigration wise we will see بزعبو more detail كينا مسانات الواق ساب زلو نوح كينا جن أو خلنا عبي مال اختنا نحنا when he comes to the office you guys direct contact مسناتكم immigration lawyers contact كبر مسأمسي consult كبر so right away مسيح حقتات قيار خليو بزح نجار خلي خلو deportation كجمرة إذا بدلو أتويله deportation كجمرة علن إذا بدلو so I need you guys to be safe side whatever it is save it so انتهي حق ماتيو انتهي ماتيو this is my message نتهم especially ورقاتي نايسرح توهبكم زلهم عليك كله citizen زيكمكم كله زيكمكم حوات لك حمش عمد الهرجر كان الحرزي ملكتك خوين خال الحر كينو just تصففوا بجرين كار ايتهال we don't know who knows صباح نكهم عليك we don't know this is we don't know عليك so تكايدا sometimes word አለው ኣብዚ ሜዳ ክትዛረቡ ለዘይ ይኽእል ብዙሕ ነገራት ኣሎ so citizen እንድሕር ንስኻ 5 years ኮንካ citizenship ክትከውን ብቕዓት እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ኩል ቀልጢፍካ ኹን እጠዋ ይትበል so whatever happen you are at least save ኻ ማለት ክሳብ you know ዝኾነ ነገር ተፈጢሩስ ብሰላም ናተይ ትብላ መሬት ፈጢርካ ናብ ዓድኻ ክሳብ ትምለስ ማለት who cares so እዚኣ ናታና immigration ይኣኽለና ብዙሕ እውን እንዳተንከፍና ይኹን ከይድና እዚ كل شعب أنت أبزي نبلون نزاربون
كم مناقاقحي ويكا مباراره امبر ناتين بو حلافنتكم وسراي ندلنا سخاتكم ون እዚ ጉዳይ ሰሚዕኩም ናብቲ ዝመልከተኩም ኣካል ናትኩም ጠበቃታት ናብ ወቅት ኮዶኻ ደስ ይብለና ማለት እዩ alright so ናብቲ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣቲ ዘሎ ሕጂ ድሕሪኡ ኣብዛ ነጥብ እዚኣ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ማለት ጂኦፖለቲክስ ናሕዋት እንዛረብ ዘለና ጂኦፖለቲክስ እዚ ቁልውላው ንህሎ ኣብ ሙሉ ዓለም ዘሎ ቁልውላው ይዛረብ ዘሎ ንስማዕ እንታይ እዩ ዝብል horrible war with Russia and Ukraine, which would have never happened if I was president, and the war caused by the attack on Israel, which would have never happened if I was president. Iran was broke. Iran had no money. Now Iran has $250 billion. They made it all over the last 2.5 years. They were broke. I watched the other day on a show called Deface the Nation. Has anyone seen it? And they had a congressman who was a Democrat say, well, whether you like him or not, Iran was broke dealing with Trump. I told China and other countries, if you buy from Iran, we will not let you do any business in this country, and we will put tariffs on every product you do send in of 100% or more. All right. So, እንታይ እዩ ዘሎ መስልኩም እንታይ እዩ ዝብሎ ኣብቲ ታደ ኣብ ግዜ ቡሽ ራሻ ንጆርጂያ ወሪራታ ኣብ ግዜ ኦባማ ራሻ ንክሪሚያ ወሪራታ ኣብ ግዜ ባይደን ራሻ ንዩክሬን ወሪራታ ኣብ ግዜ ትራምፕ ናኒ ዝብል ዘሎ so look this ahwat this is a point like he has a big point ማለት እዩ ናይ እስራኤል ካትሪ ወለኹም ናይ በዓል እስራኤል ማለት ኣባይ ኣይነበረን እዩ ዘሎ technically maybe he's lucky ዕድል ገይሩ ኾን ይኽእል እዩ so ኣነ ፑቲን ምስ ገይሩኒ እዩ ዝብሎ እቲ 30 ሰዓት እንገለን ክዛረብ ከሎ ፑቲን ናዕ ምስ ገይሩኒ ማለት so this is the way it is so እቲ መልእኽቲ ራእዩ ኣሕዋት maybe ኣምላኽ ፈቒድዎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ግዜ ዲሞክራቲክ ነይሩ ማለት እቲ ተኣሽሙ so እንታይ እዩ ዘሎስ ንዓይ ደፍሩንን ንዓይ ምስ ገይሮም ማለት so we'll see what happen how is going to be handled the way America is most probably ኣብ ኢዳት መዘላ ነዚ 4 ዓመት ራእይ ኮነን ክትቀጽል ያ ከምዚ ዝሪኦ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ግዜ ቡሽ ራሻ ንጆርጂያ ኣብ ግዜ ኦባማ ራሻ ንክሪሚያ ኣብ ግዜ ባይደን ራሻ ንዩክሬን ኣብ ግዜ ትራምፕ ናን ኢሉ ይዛረብ ናይ ባዕሉ ናይ ኩሉ ንሪኦ ዘለና so geopolitics ኣገዳሲ እዩ slow down ክኸውን ግን ኣነ ብኸመይ ክሕዞ እዩ we'll see what happen ማለት እዩ yes ካልእቲ ነጥቢ ዝተዛረበኻ እቲ ቸራፍ ማለት ኣሕዋት ታክሲ ቀረፅ እዩ so ንብረት ናይ USA ካምፓኒታት ማኒፋክቸር ዝገብራ መካይን በል ካልእ በል ኣብ በዓል ቻይና ኸይደን ተሰሪሐን ናብዚ ዓዲ ኣትዋን so he don't like that yes technically everybody don't like that ምክንያቱ ነተን ካብኡ ዝመፃ ልዕሊ 100% ታክሲ ክገብረለን ካብ 100 ክሳብ 200 ዝብሎ like you know this is a lot እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ technically እንድሕር ካብ 100 ክሳብ 200 ቀረፅ ድሕር ትኽፍላ ኮንካ ሓንቲ መኪና ተሃኒፃ ክልተ መኪና ተሰሪሐ ኣብ ቻይና ናብዚ ዓዲ ትመፅእ እንድሕር ኮይና so ከምፁ ኣይክእሉን ኣይክሰርሕዋን ما تن فاكتوري تن كفريا زغبا تن كامبانيات ناي اس خنسنس اب تشاينا خيدن يسرحلوا ازي ني ديموكراتيك بلايم زغبرو مالتي اب تشاينا خيدن يسرحلوا مخنياتو تي ليبر غلبت بل مرت بل حبل كله سلاز خبرنا ابز عدي ابو خيدن فاكتوري يسرحا مالتي سو ابو خيدن سرحونو اندحرنا بي اس اي كم شيات اخنا بي اس اي مصا مالتي سلازي كمز اندحر زغبرو خوينوم نزن تاكسي ويكا قرص ناي كما تاخلواسي لعلي 100 كم 100 حساب 300% تاكس كخفلين يزو زلو 1 point حداها ابزين دحر سري انا خا ابتي ناي تاكس كات ويكا ناي تاكس ادفانتج كا كبن يزو زلو سو فار 21% نتن كوربوريشن تاكسي يخفلو مالتي سو كاب 21 ناب 15% داون كغبري سز ا بيج ادفانتج انت عايز قبر زلوسي كابزين خاي وصا مالتي the other way من حدار ديمقراطيك انت امجرهم كاب 21 ناب 25 26% كوسو كلهم كوربوريشن تاكس خفل لهم يزبطلو سلازي ترامب ابناي تاكس داون كونالو نتي ገንዘብ ابزن السرحه فاكتوري دي جالري بنفيت كبرالو يزبزلو سلازي هيز ابا this is what ناتو زمصو ناي ترامب تاكسي هجي اكسباير تقبرالو اب 2025 مصيخ اجن هلا ابديت كبرو a lot of benefits allo up night tax مالت is a businessman right businessman كل شيء عن تايم he know that نتي كعقب كفر زخل ابز عاد benefit كان خفر مقبار مالتي that's all up to tax that تقمي عند هابكا مالتي قال
እቲ ናይ ኣዘርወይ ግን ናይ ምምሕዳር ዲሞክራቲክ ግን ሞር ታክሲ ሸር ክኸፍል ኣለዎ ዝብል ሶ ኣብዚ ፍልሊ ዓብይ ኣሎ ኣብ ፍልሊ ሶ እታ ናይ ታክሲ I think so ንሳ ድሓን ቀሲልና እውን ክንምላእ ኢና all right let's move forward. And they said to me, well, I think that's about it. They weren't going to buy any oil. And they were ready to make a deal. Iran was going to make a deal with us. And then we had that horrible, horrible result that we'll never let happen again. The election result, we're never going to let that happen again. They used COVID to cheat. We're never going to let it happen again. And they took off all the sanctions and they did everything possible for Iran. And now Iran is very close to having a nuclear weapon, which would have never happened. This is a shame what this administration, the damage that this administration has done. And I say it often, if you took the 10 worst presidents in the history of the United States, think of it, the 10 worst, added them up, they will not have done the damage that Biden has done. Only going to use the term once, Biden. I'm not going to use the name anymore, just one time. The damage that he's done to this country is unthinkable. It's unthinkable. Together we will restore vision, strength, competence, and we're going to have a thing called common sense making most of our decisions, actually. It's all common sense. Under the current administration, we are indeed a nation in decline. We have an inflation crisis that is making ቅድሚ ናብታ ናይ ኢንፍሌሽን ምእታውና እቲ እንታይ እዩ ዝብሎ ኣብዚ ኣብቲ ሓደ ክገልፆ ከሎ በዚ ምምሕዳር ዘሎ ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ከም ናኣቱ ወይ ከዓ ኣቲና ከም ዘለና ቴክኒካሊ ዝገልፆ somehow I don't blame ማለት ዲሞክራቲክ ድም ገረሞ ዋላ ስደም ኮነ ሓፈሻዊ ተካይዳ ብጣዕሚ ሕማቅ ኣሎ ማለት ኢራን በል ኢራቅ በል እስራኤል በል ራሽያ ዩክሬን ብጣዕሚ the worst እዩ ዘሎ ኩነታት so ናብኡ ኢና ኣቲና ዘለና ናብኡ ሌደም ገረሙና እዩ ዘሎ just ነጥቢ ዘምጽእ ዘሎ ሕዋሲ ገንዘብና ናብኡ ኸይዱ ንእስራኤል ተዋሂባን ክንደዚ ሚልዮን ቢልዮንስ ናብ ዩክሬን ክንደዚ ቢልዮን ከይዱ ኣጽዋርና ናብዚ ከይዱ ንብረትና ናብዚ ከይዱ ሕጂ እንታይ ገብረሉ ነቲ ዝመራጽ ሰብ they are technically they are talking to you ሎም ይኻ እንታይ እንብሎ why you come ስለምንታይ ናብ ይእሰ መጽኻ how do you do this ከመይ ጌርካ ኸዚ ጌርካ ከምዚ እንዳገበሩ ስራሕና ስራሕኩም ናይ ኢሚግሬሽን ወሲዶሞ illegal መጽኦም ስፔሻሊ ናይ ስፓኒክ ስራሕ ናይ ጸለምቲ ስራሕ ምክንያቱ ሌበር ጉልበት this is kind of irritated ይስማዓካ ይኸማን ናይ በሓቂ so this is why we don't go to school ማለት በሓፂሩ ዘይ ንሕና ሲራዮ እቲ ዝላዕ እቲ ዝተወሓደ ስራሕ መጽኦም ሲ እዞም መጽኦም ዘለው ንበሎም ካብዚ ያ mostly them South Americans ማለት መጽኦም ሲ ነቲ ስራሕ ናይ ጸለምትን ናይ ስፓኒክን ስራሕ ይወስድዎሎ ብሉና so think that it's like why because this population as نحنا كم ጸለምቲ compete አይንገብርን ዘለና we don't go to school that's a simple term አህዋት ስለዚህ ያ ስፓኒክ መጽኦም ኣብዚ 6 7 8 10 ቆልዓ ይወልዳ ማለት ካብ ተፈላለየ ሰበት መጽን ኣብቲ ናይ እንዳ ፍድስታም እንዳገለን ይስራዕ so نحنا ድሓና ኸብኩም ማለት we are not good why we like ነዚ ከማዕሮ እንዳፈለጥካ ክትከይድ ኮለኻ ይስማዓካ as a feeling so we have to ነዚ generation እዚ ነዚ ለውጥ እዚ as a community as ህዝቢ we need to speak this out loud ጌርና ክንዛረበሉ ዘለና ነገር ይመስለኒ so we have to go to school why as a ad opportunity خازلخ as عد زي مصيخ لخ كوم على لخ still okay انا بركان خوني خليو كالش غير نير خوني خل you are here now ابزين دحر على خاص as a young دحر كونك why do you run to ناب سرح تروح تقول لخ so سرح اكو كاب سرح يتقارط سرح شو ما انت ساعات سرح that's all you can do كلا انا ازر 10 كلا قال لك اكو انا ازر 10 ساعات على لك واي كابتن 10 6 ساعات 6 ساعات ناي تمرت يتحلفن ادي مس مصنعتنا يزارب دلو 3 ساعات كلاس كونا خلاين sorry 3 ساعات كلاس كونا خلاين ساعات فرعان كل كلاس توصل مالك 3 ساعات على كان ستاري نا assignment نا do homeworks كل وقت خالي so why do you as a people نحنا we are not thinking like upwards so like سرحنا بزيهم كسر كله كالنا أبتستحت قلبت نسرح كم هلاونا وإنا معرف ندون خيزلنا سلم انتهينا so they are not gifted كابانا اللي على حنقول توهيبا ما لا يكونون عادس لزغونو تأشم لزغونو يكونن I'm not saying that maybe excuse my words من البعض ذا يدلق تحت زاريبه مالتي سلازي somehow feel يسمعك يا أخوات so كلمة نبتها immigration sorry نبتها inflation كلمة تاوي إخزار بدله so geopolitics سينالنا
immigration ናይልና ትንዛረብ ዘለና geopolitics immigration it is ነቦሮናቱ ተሃረመሉ lay down እንዳገበረ ዝመጽ ዘሎ ራእዩ this is the way ideas ተሐሳብ አቀራርቡ look that making life unaffordable, ravaging the incomes of working and low-income families, and crushing, just simply crushing our people like never before. They've never seen anything like it. We also have an illegal immigration crisis, and it's taking place right now as we sit here in this beautiful arena. It's a massive invasion at our southern border that has spread misery, crime, poverty, disease, and destruction to communities all across our land. Nobody's ever seen anything like it. Then there's an international crisis, the likes of which the world has seldom been part of. Nobody can believe what's happening. War is now raging in Europe and the Middle East. A growing specter of conflict hangs over Taiwan, Korea, the Philippines, and all of Asia, and our planet is teetering on the edge of World War III. And this will be a war like no other war because of weaponry. The weapons are no longer army tanks going back and forth shooting at each other. These weapons are obliteration. It's time for a change. This administration can't come close to solving the problems. We're dealing with very tough, very fierce people. They're fierce people. And we don't have fierce people. We have people that are a lot less than fierce, except when it comes to cheating on elections and a couple of other things. Then they're fierce. Then they're fierce. So tonight, I make this pledge to the great people of America. I will end the devastating inflation crisis immediately, bring down interest rates, and lower the cost of energy. We will drill, baby, drill. I like that. Yeah, ብዙሕ ተዛሪቡ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ኣብ planet ወይ ከዓ ኣብኡ ኢና ተመቃቂልና ዘለና እዩ ዘሎ ስምዑ ኣለኹም so I like this inflation I know ወለድና ሃይ ኮይኑሎ double triple ኮይኑሎ ናይ ገዛሊ ናይ ገለ ድዩ inflation ከዓ ክሳብ 100 ገለን % sorry ካብ 30 ገለን 40 ገለን % increase ገይሩሎ ወሲኹሎ so ነዚ ጉዳይ እዚ ክንቅይሮ ኢና ኢልሎ so by September መስከረም rate cut 100% rate cut ከም ዘለና ኣብዚ ሓለፈ ኢለ ኣለኹ ድሓን ቀሲልና እውን ክነም ፀይና ንሱ መስከረም rate cut ኣለና no matter what መስከረም ክጅምሩ ምዃኑ ማለት እዩ so inflation under control ገይሩ by the way let me say this again and again ኣብ ግዜ Trump ነዚ inflation ኢዳልዎ ኣብ ግዚኡ ከባቢ 1.9 trillion and also 900 billion ገንዘብ ተሰልዒ ፕሪንት ኮይዱ ማለት እዩ ንሱ ዝሰልዑና ኢድ ኣሎ ከባቢ 3 ታናዘርናላ ከባቢ 3 ትሪሊዮን ኾን ገንዘብ ስናብ ማርኬት ኣተወስ ንሱን ኢድ ነይሩ ወይ ነታ ግዜ ኮቪድ ማለት እዩ ጂ ንሱ ዞም ፀይና ኢንፍሌሽን ኣትና so he blames the democratic ማለት ያብዚ so ኒ ዲሞክራቲክም ገይሮም ዘሎ of course ኣብ ግዜ ኮቪድ ኮይኑ ብዙሕ ነገር ኒ ብሌም ዝገብሩ ኣባኻ ብዙሕ መይቶም ኣባይ ውሕዳት መይቶም እንዳበለ ብዙሕ ኣሎ of course many ኣብ ግዜ ኮቪድ ነውሕ ፀኒሑ ማለት እዩ ነዚ ክንቅይረና ብላሎ so far inflation is controlled we are okay we are safe another second hand ተዘይመጽ ማለት እዩ rate cut ክጅመር ምዃኑ እዚ ዝብሎ ዘለውን ብዕሉውን ክሰርሓሉ ምዃኑ is ነግረና ዘሎ very good that is our economy we want to just back again ማለት እዩ And next, we will end the ridiculous and actually incredible waste of taxpayer dollars that is fueling the inflation crisis. They've spent trillions of dollars on things having to do with the Green New Scam. It's a scam. And that's caused tremendous inflationary pressures in addition to the cost of energy. And all of the trillions of dollars that are sitting there not yet spent, we will redirect that money for important projects like roads, bridges, dams, and we will not allow it to be spent on meaningless green new scam ideas. And I will end the electric vehicle mandate on day one. All right, let me summarize this. ብዙሕ ተዛሪቡ ገንዘብ ኣሎ አላክ ስፔንድ ዘይኮነ ገንዘብ ንብሪጅ ንገለን ክንሃንጽ ኢና ጽቡቕንቲ ናይ ታክሲ ቀረጽ ካልእ በስ ድሪል ቱ ድሪል ድበላ ኣሕዋት
ትራምፕ كله زناي ندادي بحفشة مالي ترامب كله ندادي أب ناي like you know أبزي شم كله خسرح مخانو تقعيتو دلو يجرن زلوا so بايدن مسيون تايجرو green energy لو نعو نتيز نبرس من مع agreement أطوي بلو لأن شعو ناي راشا كنا تاجات مالي that's almost 7% هون ندادي نادي خابقل راشات مس نبر بسهم كو that's why price inflation كوين مالي technically energy كل شيء up and down مالي up and down it's not necessary you have to inflation alone دي باتا of course alone again الجنتا يبزلو إتا حيزوا نبرة تا سفحرا نبرة تا oil دي خالد دي زجبرا نبرة إنا energy قداي بعلي خجبرا مخاني so another way democratic it was a good idea by the way إنا democratic نبرة green energy خنجبرينا أيد لينا ندادي زعانتي أمس يوم that was a good كوينو أي عوض التمن ناي ورارن ناي جلن مسي ترامب ناي رشام عليتو نسوم سمسة نا تا قداي نهزبي كاب إمنت أرحيقاتو so شعو خيدو ناب سعود عرب خيدو مردا جميرو بايدن مالت ناب خيدو مسيل سواقاتات بسيخو خالو كوينو هجي تتاكي ملانسا I'm gonna drill and drill fix قبرا قبلنا so تاسم معي كم ساعة ناي بعلنا كن حزال لنا okay let's see what happened بعل خان محاز ندحر عمل له خينو شجرا يكونن عليه so that's all what we know كلا يتخان تايز بزله جزامته I'm gonna start day one مساعته electric sorry مكينا EV مالتي electrical vehicles كجبر مخاني so هجي مسألة نابتي مكينا بزينة داري خد كيد كم دولار green energy خد كيد كم دولار خسر حالي أبو باي زوي بين فيديو حزي خمسة حدا معلتي tax credit هلا نحر electrical vehicles نحر جزء كا نسخال السيارة بعشح نحر جزء كان حنتي تسلا نبلنا أبند so ناي كمان قستي تملسك على لك سولار مستقبر نجزها سولار مستقبر كا almost percentage على هجر السعر الخمال percentage على 10 almost 10 هذا شيء حكباب in dollars amount يزبط له خانات تمكرو مكينة لككم advantage على نحر تم electric مكينات جزء سولار تقبرون كامله so they are focusing on green energy مالتي I think so Tesla is going up مالتي now Tesla is wanted very much thereby saving the U.S. auto industry from complete obliteration, which is happening right now, and saving U.S. customers thousands and thousands of dollars per car. And right now, as we speak, large factories just started, are being built across the border in Mexico. So with all the other things happening on our border, and they're being built by China to make cars and to sell them into our country. No tax, no anything. The United okay. ناي China مكينة تسرحنا أبعدنا شيء قبلنا. That's like you know. Let me say this. Diplomacy policy outside قلملهم no way come Biden مالتي. هجرة أبزي كافل اللي قالوا. لناتهم يزلون لناتهم positive هذا مع البين السرح فيديو إذا السمبر ناتو تعمل له نازيك قالوا هجي دبلوماسي أنت إذا بدل هجي ستراش China COVID stars قبل كله virus China virus إن دبلات مالي زارب نير مالي still it's diplomacy it's not good مالتي سنعي نسرح ناي China إذا بلو ماله كلنا نبلو نتقمول لندي سنع نحنا عندنا نبعلنا هنقبل okay so gotta be lower down things مالتي ناي جزا تزاربيو كبير خمزلو ناي جزا تي أمريكان دريمز بحال سمع تي سلزربا إمبرت أفي خمزلو تزاربيو نسو لور كجبرو مخاني تزارب زلو بعد تزاربو يتكبر نسوت everybody saying that يجي تي فلي نجارز جبرو كارناي ديمقراطيك أما أخمص خلون تايلن ككل تشحن حارس كن بكائنا جنزب كن بكائنا جزا خد جز إند حركنا 10 تشحن كن بكائنا this is inflation رايو نسون داولي أمس يوم ديمقراطي السو smart ways مزجلو like ideas create jobs قط أبا خورده كم زخ جبره not giving him money or like عند حر أنا بخافي that's I don't like that to me مالتي أنا بخافي عند حر سألك 10 شهور حاول تهبن اللي أنا production كفر له نكواني أنت كيف رخصي جنزب يوهب الله no كفر له معني مسافرخنا بعداجاز قرب مسقربكو قلبتي دي ولا قلمله then شعو ظاليناتو كأخفل علني so this is another way جي ناي من محدار ناي ديمقراطيكز نبره الكاز مس نبره جنزب that's what inflated جبرنا نابز خلو بسحنا زلوا ماله I even though starter ولا ترامب دا يخون بر هجي تمات different wave بقى امز موت زلوا حوات رايوه
you know, Republican is the way wealthy and then have tamat mahanum ka khulna nfaltna mali. United Auto Workers ought to be ashamed for allowing this to happen. And the leader of the United Auto Workers should be fired immediately. And every single auto worker, union and non-union, should be voted. تمنا مكين عالف تسرحوا فاير كون لو مغنيات كابتشينا تسرحين أبزخ متص no way. So yeah, it's kind of messing the diplomacy. I don't like that. Maybe جيجا هاللغة. For Donald Trump, because we're going to bring back car manufacturing and we're going to bring it back fast. So ساعات فرقاني تي تأشمنير معاتي تزاربنا أرئيس تسلع زل جنزب كبابي سمانة بيلن حوات that was kind of قد أبيلو مزلو special in his taxi أوبر قالت تزورو تي أريد كخون ديو خالق على بزح stress قبلنا نورو so he's gonna back this money nowhere صراحة يقول له من ديم صبونه by the way this is the whole family this is Eric his son بقدامه يمسرع أيوة كلمة سلسة معلتي he's crying بتعمي بخوي معلتي here you go. I like the blue and red, by the way. It's just blue and red. I like it. That means unity. Get together. Blue and red in Malay. I like the colors. Blue, red. This is so beautiful. So intention. I love it. Yeah. just former President Donald Trump speak RNC بملو لايف نهلكم ساعات 30 دقيقة تزاريبه just very worthy بتاعم قداسيو ناتي فايس بريزيدنت وند حنك أسيلة سامر قبر إنات خمسة بمقصال let's get it تي حدا نتبتاع زبولة أبو وشتي بستخ لما أنا أبزو وشتي 3 دقائق إيش تك صحيفين ذا اللي كدق من ريفيجن مالتي this is my note okay what do مجمع أنت اللي تزارب أقدم تزارب زلوا thanks grace تجار مالتي thanks أملاخ نبزي كلا أي مفتقروا أبوي أبزي مسعيلي what do خاي ترى بخي مال it feels so it's killing the people سحوات مل اختي تمسجي أبزي رأيو مالتي I know thanks أملاخ كأخذ لنا مسكنا مالتي سنة مجمع جزء ترامب واتي تزاربو كابس كله زنبرو هلا غلقن قالن ريحهم متأزنوا ناي مزجلات الله تمالتي كلب so دسبل نجار تزارب قدم هجي أيسمعني رأي ولا وني كاتل I'm running for all Americans اللي كون سعدا كون بلاك كون whatever نخلو راني نكبر له خن زبل صبوا دسبلي كلب زعبان أي كوري نايتي firefighters تزارب زمته زعبون كباب شدشنة قلت ميلان هون وتعي وقفان مهوزوت on like he's hero of hero ناتوري إخوة مسلون أو ممسوه it's very intensive it's a lot message دسبل مالتي أم بس أي قدم دقو كل توالين زلوا تودين ندقو خبلي ميتو كم زي بلوك ديجروان whatever تاتيتنا ويا ميدا مالتي قال ن جيدي فينس كا ولدود كجبر مخانو أم بس مخانو still like حزوات أنا تزيا ن 2028 as a president خون مخاني so far he has a long way إلو قلت له you have a long way welcome it's good to start إلو جيدي أب 2023 تقرب مساعته يدرج عمتي أبتي ناي سيناتور مالتي ناي أوهايو سيناتور كاب University of Ohio تمريغو دن ناي لو ناي حقي أبيلا صنعوا بعلت بيتون يوشا I think سهين داوي تاتزدقاقي بعلت بيتون ناي لو صنع أو تراخيهم كل تقول عدم زلهم تزيتقاقين تقول أنت سلس تقول علهم ساون صراحة 5 قارصت مست نومينيت مخانو فايس بريزيدنت 5 خانه she's so smart لو ورناتون 4 على تزاريبها she's so great and then هنداوي كانت تزيتقاقي يوشا أتبهال شما so long way علىكم أنت صدر بيتي لو منسو so you are starting تجمروهم زلهم ننوح عدمهم تخرج زلهم لله so we are waiting for جيدي سننوح كنت بينا مالتي نعون تعشمولو كلا أبتناي بوليس كم يزولكمو أول إند inflation تشجرنا هون زلوا ماركتنا دابل كوين زلوا إند خبرية أو قبل إبرنا له so energy بعلى دريق قبرية زمزلوا energy is not a big أبتناي inflation I don't know why not that even though it is جن صار حيب لالو بتحروا جن green energy 5 حيب لالو energy خاص صار حيب لالو طبق so okay let's see what happen promise rate كات أحوات tax زي بينا فيديو 5 أمانات I'm one of the advantage أنا تقبل لنا خبنا أنا نسهم تقبل لكم everybody انت ايتنير proposal like أنا هجي عندنا هجي خنتا كمس
ንኣብነት ናይ ኮርፖሬሽን ድሕር ኮይኑ 21% ታክስ ነበረ ናብ 16 ክመልሶ ዳሰግድ ዋን 6% ምርካብ ማለት ጆብ ክፈጥራየን ክሬት ገብራየን ካልእ ክመፃየን ማለት እዩ ካልእ እቲ ናይ ካብ ደገ ዝመፅእ ካብ በዓል ቻይና ዝመፅእ ካብ ገለ ዝመፅእ ንብረት ሰደድ ንብረት ኣይንደልየና ክመፅእ እንድሕር ዝኽእል ኮይኑ ካብ 100 ክሳብ 200 ይኸውን ቸራፍ ወይ ከዓ ቀረፅ ክንገብረሉ ኢና ብላሎ እዛ ወይ እንድሕር ክሳብ ኩሉ ይኸውን ቀረፅ እንድሕር ገይሮምልካ ኣብዚ ክሸጦ ምስ ዕዳጋ ክትወዳደር ፈተን ካይፈተዋ ተን ኣብዚ ክሰርሓ ዝኽእላ ኣብዚ ክሰርሓየን ማለት እዩ ኮምፒት ገብራየን ካልእ እቲ ናይቲ ናይ ሌጋል ኢሚግሬሽን ብዙሕ እዩ ተዛሪቡ ምጥራዝ ክጅምር እየ ዲፖርት ክገብር እየ ብዙሕ ክሰዶም እየ ዝብል እዩ ዘሎ ግን እዚ ምስ ሓበሻ ምስ ኣሕዋትና ዝተኣሳሰር ዳርጋ የብሉን ንሕና just we are politically asylum ኢና እቲ ናህና እንታይ ኢልና እንታይ ተዛሪብና ምስ ሰኸይድ ኣሎ ኣብኡ ከለኹ እታ መልእኽተይ ከመሓላልፋ ከምታ ዓንተ ብዝበልኮ ግን ኣሕዋት the way he is coming now office ምስ መፀ he's not easy guy he's very danger guy ማለት እዩ personally ንዓይ ፅልዋ ዝፈጠረለይ ናብ ኮንግረስ ከይደ ኣነ ናብ ሴኔተር ከይደ ኣብ ዘለኹ ዓዲ ማለት እዩ ወለደይ ስድራይ ሒዝዎም ፍላይት ምስ ወዱ እየ ዝብለኩም ዘሎ ፍላይት ምስ ወዱ he stopped them so I got to go to my congress ናብ ዘለኹ ከተማ ከይደ ኣለኒ so ደብዳቤታት 3 ፔጅ ይኹን ደብዳቤ ፅሒፈ am taxpayer ታክሲ ዝኸፍለ ፍላይት ምስ ወዱ ስለምንታይ ጠጠው ብሉ ብናይ AOR MCM ነይራ ናይ AOR ምስ ኣሕዋተይ ንኣሽቱ ኣሕዋተይ ማለት እዩ ሕጋዊ so ኮንግረስ ናተይ ናብ ሴኔተር ሰሪድኒ ሴኔተረይ ከዓ ናብ ኢሜል ገይሩ ግን ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ንሶም ኣይኮነን ሓጊዞም ንኮፈሻ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ከይዱ እቲ ሱፕሪም ኮርት ረፊዝ ገይሩ ኣትሊስት ቶም ዝወዱ ንፍላይት ድልዋ ዘለዎ ሰባት ክመፅሎም ተባሂሉ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓደ ካብቶም ኣነ ዕድል ዝገበርኩ ወለደይ ዝመፅሉ ማለት እዩ ሶ እንታይ ዘለኹ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ምርጫ ነዚ ኩሉ ክንብል ንሕርኩን ኣነ ስለምንታይ ናብ ሴኔተር ናብ ኮንግረስ ናብ ኩሎም ከይደ ናብ ዘለኹ ዓዲ መሪፀኒ so yeah መሪፀካ what you doing እዚ ዓይነት ሕቶ ኢኻ ትመርፆ በዚ ኣጋጣሚ ነቶም ሲቲዝን ዘለኹም ኣሕዋት ሲቲዝን ዘይኮንኩም ሲቲዝን ኩኑ ነቶም ሲቲዝን ዘለኩም ነዚ ኩሉ ኦፖርቹኒቲ ክትረኽቡ you have to go and ምርጫ ምስ መፀ ክትመርፁ ኣለኩም ሽዑን ሓበሻ ኤዱኬሽን ለሓንቀስ እንዳበልና ክነምፀ ኢና ክንምህር ክንፍትን ኢና ክትመርፁ ኣለኩም you have to everybody ናተይ family they have to do it ማለት ትመርፁ ቶም ሲቲዝን ዝኾኑ ስለዚ ተጠቀም ኩሉ ሜላ ክስማዕ ትኽእል ህንክብልኻ ክእሉ ኬዝካ ክርአ ክእሉ ናብ ዖረ ናብ ኤምባሲ ኢሜል ገብሩ ክእሉ ናብቲ ኢሚግሬሽን ናብ USCIS ኢሜል ገብሩ ክእሉ እዮም ማለት ሰምዑካ ናትካ so the most important ረዲስ እቲ ዕዳ ዘለና ልዕሊ 35 ትሪልዮን ይኸውን ዕዳ ኣለና ነዚ ዕዳ እዚ am going to ረዲስ ይብለና ከመይ ጌርካ ክትቅንስ ነዝብል ግን ኢኮኖሚክ ግሮውስ ክንምግባር እዚ by the way JD Vance እቲ ምክትል ፕሬዚደንት ብዝያዳ ፀዊት ተዛሪቡ I like that style ዘሰግድ ዋን እንታይ ዝበሃል ኣሎ መሲልኩም ኣሕዋት እቲ ናህና ዕዳ ዘለናን ናህና ገንዘብ በቃ ሓይሊ ዘለናን ደብት ፔሮሽ ዝበሃል ኣሎ ሶ ንሱሲ ሎው ክገብረ ዋላ ዕዳ ኣይሃልወና እምበር እንድሕር ኢንካምና ሃይ ኮይኑ ከባቢ 28 ትሪልዮን ናንውን ናብ ሰዓት ዝየእሰ ማለት እዩ ንሱ እንድሕር ሃይ ኮይኑ እቲ ዘሎ ዕዳ ምስኡ ኣቨሬጅ ክትገብሮ ከለካ ሎው ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሶ ከምኡ ዓይነት ክሰርሕ ዳ ምንስ growing the economy the most important ነቲ ኢኮኖሚ ግሮው ክገብረለኒ እቲ ዕዳ even still ነቲ ዕዳ ክትገብሮ ይትኽእልካ ክትቅንሶ ይትኽእልካ كل شيء every year كباب 2 مليون يكون زياده عند مصعيد مت مالتي سو انتاي دانتي ايكونومي اندحر جرو غير كايو دارس جد سيمبل بنفسكم سروحات كل شيء على الحبشه اديوكيشن مهرينا نسخه وصعيتات كان اندحر هاي كوينو انت هتقبل زلك اتاويتات كاتوسخلك سيمبل تام سو نتوصعيتات كا اتاويت كان اندحر وسكالو تي بالانس اوت كتكبرو خلها يو ار سيف مالتي كينو كن وصعيتات كان اندحر هاي كوينو اتاويتات كان اندحر زي وسيخو كن يو ار لوزرز مالتي سنا هنا زلو جي دي بي جروز high كون على زبل علامة لهم they can do that for sure they will do that this is don't quote me I'm not side كحزايدلني أنا بساعد زي نماني مرتون نعمل كده نقول Republican economically inside is good that's what he said Trump wants to say hey stock market is going to be green stock market تبغى هبين Biden stock market is going to be happy بعلو JD نبعلو كاب 100 كسب 350 شح بيتكوينز دوافر الله ترامب نبعلو لعلي 3 مليون هون بيتكوين توافر الله الله مالتي so they are businessmen both of them نايتي JD كابينا فيديوس لازم تقرب تحاول لا مثلا businessmen يوم so economically وشتي correction كري again recession كري نخلنا مالتي so let's see what happened so that's the most important redis تناتي عداز خجوبرسي GDP growth market مالتي all right let's back this in here all right big cars manufacture makina oh yeah Alicia come on don't say that Alicia don't say that okay
big car manufacturer ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ኣሎ ናይ ቻይና ክመፃ ይብለን ሰግድ ዋን ከባቢ 80 ቢልዮን ተዋሂቡ ዘለና ብኣይርስ ተዋሂቡሎ ንኩልና ዘንቀጥቀጠ እዩ ባይ ዘ ወይ this personal ንኩልና ድሮም መፅኦምናስ ዕግርግር ፈጢሮምላ so I'm going to take this money out ከውፅአ ክመፅ ይብሎም ስራሕ ይብሎም እንዲም ነቲ ህዝቢ ስለምንታይ ባዘር ገብሮ ዘሎ this is everybody loves especially small business ውንኑ ታክሲ ኡበር ዘለኩም this point is ኣገዳሲ ንዓኹም ኦዲት እንድሕር ገይሮም ከማዓር ሄደግ ፈጥሩልካ ምዃኑ ትፈልጡኹም ተስተየድሊ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ናብ ካልእ ክፀርሐ ናብ ካልእ ክቅይረ ዝብል ዕላማታት ዘሎ they don't like that 80 ቢልዮን ይኮን ናብ ተሰልዑ ዘሎ ማለት እዩ ያ remove tax on tips remove tax on tips thank you tips ዝወስዱ ኣብ ረስቶራንት ስርሓ ወይ ከዓ ንሰርሕ ሰባት ቲፕ እንታይ ዝበሃል ቲፕ ወይ ኣብ ታክስ ዝወሃብ ስማሃበኒ እንታይ ዝበሃል ቲፕስ ዝወሃብ ገንዘቦ ቀረጥ ጠጠው ከብለ ንስብላና ኣሎ that's a good benefit ማለት ቲፕ ተዋሃብካይ ስስኻ ሁነውስ ወላ ቲፕስ ተዋሃብካይ እንድሕር ቀረጥ ጠጠው ብሎ ኮይኑ that's a good benefit ብሓፈሻ ኣብቲ ናይ ታክሲ በይኑ ቪድዮ እንታይ ቲፕስ እንታይ በይኑ ኩንክ ሰርሐ ኣብቲ ናይ ታክሲ እንዳመፃና ክንመፅ ከለና ኣሕዋት so am accountant ማለት እዩ so ቀረጥ ሴቭ ክገብር የብኡ ናይ ቲፕስ ዝኾን ብዘይ ቀረጥ ክኸይድ ዝብል ግምት ኣሎ ማለት ካልእ protect እቲ run out ከም ንኾን by 2030 ናይቲ Medicare and Social Security ገንዘብ ክውዳእ ምዃኑ እዩ ዝብል ዘሎ so እዚ ገንዘብ እዚ ስለዚ ኣነ ጠጠው ከብለ ፕሮቴክት ክገብሮ እየ ከምዘይ ውዳእ ክገብሮ እየ እንታይ እዩ ነቲ ኢሌጋል ኢሚግራንት መፅእ ዘሎ ከባቢ 10 ሚልዮን ይኾን ህዝቢ ገንዘብ እዮም ዝውሃብ እዚኣቶም ማለት ንዑ ሕድገ ንዖም ዲፖርት ገይረ ገንዘብ እቲ ዝግብኦ ሰብ ክህብ ዝዓይነት እዩ ለሲሃ ወዳስ ከመይ ኢላ ከም ዝሰርሐ so over general people legal ክመፅና ዝዓዲ ፍቃደኛ ክመፅእ ኣለዎ ብሕጋዊ ብኩሉ ብስነ ስርዓት ካ he's so happy with that ካብቲ ዝሓለፈ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝብሎ ነበር kind of different ሪአ ማለት እዩ thank you legally ፀገም የብለን ክመፅእ ይኽእል እዮም ዝብል ዘሎ very important ኣጋዳሲት ነጥቢ ኣንሳ I got that so yeah we will have a large large deportation policy lana but ዓብይ ዝኾነ deportation ክንገብር ናብራ ኣሎ let's see especially focus in his like Venezuela people see ለዛረብ ነይሩ there is a lot of problems ኣብኦም ተጋጢሙ ዘሎ ማለት እዩ so ደስ በለትኒ ትሩ ተዛረበ ኣግዜ ቡሽ ራሻ ንጆርጂያ ወሪራታ ኣግዜ ኦባማ ራሻ ንክሪሚያ ወሪራታ ኣግዜ ባይደን ራሻ ንዩክሬን ወሪራታ ኣግዜ ትራምፕ none he miss me is ብሎ ማለት እዩ so moreover about this ክንሪኦ ከለና make it strong back America again ዝብል ዓብይ ጽልዋሎ strong ዝኾነ speech ነይርዎ emotional ዝኾነ intensive ወነቶ ህዝቡን ኣዝዩ መሳጥ ዝኾነ ኣዘራርባ ተጠቂሙ even though his vice president ማለት እዩ this is all my summary what I'm so happy and thank you let's see what happened so ካብ ዘለና ግዜ ንመን ንመርጥ ንመን ነብል ኣብ 2 መዓልቲ ኻ ምምሕዳር ናይ ባይደን ከምጽልና እዮም that's finalize ክገብሮ እዩ ባይደን he said he seems okay he's not 100% okay but ሕራይ ኣነ ኣብ ውድድር ክተርፍ ክእለ ግን ካብ ውድድር ተሪፈ ከማላ ሃሪስ ሕጂ ክህብ አይደልን የፕሬዝዳንት ባዕለይ ክቅፅላይ ክውዳእ እዳ ተርመይ ግን ኖሚኔት ክትገብሩ ኣለኩም ነቲ ንምስኡ ዲቤት ዝገብር ዝብል ሓደ ጽሑፍ መጽኢሎ according CNN ማለት እዩ ከም መጽኢሎ ኦባማ ንባዕሉ very strong ነዚ ደግፎሎ ኩሎም ደግፎሎ ተማሎ ዝበሃሉ ቻክ ሹመር ኦባማ ናንሲ ፔሎሲ ኩሎም he's going to be stepped down I don't think so Biden is done thanks to Biden 50 ዓመት ገይሩ እዩ so we love him he's a great president still he has a legacy but enough is enough let's see what happened many خمس كاب ديمقراطيك كنرينا ابز 3 معلتي مالتو so منالبات اندحر ريزاين غيرو بايدن كاب حلافنت كام مرحنت اندحر ريزاين غيرو كمالا هاريس كان بي president لسا president تكون let's see prediction كريا prediction all right زرا ابزي مش تو اللي بقى خلاص too much right yeah still Kamala Harris is at احوات رايو yeah she's the one not sit as a president تكون مالتي to wake as debate كتقبر مالتي 27 سنتيم على نسابة جو بايدن is now 10 سنتيم على Trump is 64% this is high now democratic try in the كيرنا let's see democratic only wow this is let me see democratic okay democratic she's the 155 cents and then Joe Biden is 26 kabzam kullo malati okay who has a high Hillary no come on Hillary 3% Michelle Obama she says no I don't know why 6% allo malat kabzam na khri we kabzam abzam the low ini miss yeah
مس ترامب مسكرم 10 ديبيت نقرينا حوش education حلفنا مسينا update نقبركم هنا. Thanks so much. Thanks for being here. Doesn't comes legally and then ask for us. No, doesn't it? Legally is okay, Alison. Legally is fine. He said that his word. Legally ተመጽ ጸገም ይብለን legal let's say comes fly ገረም ካብ ዝመጹ ሕጋዊ መጽም አደ asylum ካቱ it doesn't no they are okay. The only one is it cross illegal. ነቶም cross ገበሩ illegal ከማን what they are case ማለት እዩ technically ናቶም case እንታይ መስሊ ናቶም ብጣዕሚ ናይ ዲፖርቴሽን ዓቢ ዲፖርቴሽን ፕላናት ይገብር ከም ዘሎ ግን እዚ እንዳበረህን እንዳጸረይን ከይዲ ኣብ ሁሉ ተመልእክተ ከመሓላልፋ ግን thank you Alison. So any them especially cross border comes on the law. I need you guys to update this, look, follow, and then business right or whatever option you have. Then option at Koloka, you know, number 1, number 2, number 4, Falali Hakunatatka. Some stem of home, Kalakalan. Yeah, I need you more focus now, Marit. Thanks so much. All right, love you all. I'll see you on the next video. Thank you. Bye bye.